Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera Allahu akbar kabira. Asma bint Umays radiyallahu anha kiyes ei Islam deenuge kuri koluga Islam ve wadagen mativeru sahabiya Islam deenuge dati duohuga Islam ve wadagen adi Darul Arqam ga Muslimun jama wamuge ves kurin ekamana Islam wadagen fawani ekamana ki ei dehijura kuravi sahabiya inge tereng himene bekambale ekamana ge eruge firikalun kamugawa Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu ekko ekamana wani ema furtama habashayan hijra kurawafa adi efahuga habashayin madina wani devana hijra kurawafa hama ekamana ge eruge firikalun Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu aikiga efahuga mu'ta hanguramaga Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu veswani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimunge lashkaruge dida hippewama angawafa Zaid ibn Haritha radiyallahu anhu shahid wajjanama muta hanguramaga Ja'far ibn Abi Talib dida devuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korawa el ashkar fonuwa fawani kommekas eduwahu Ja'far ibn Abi Talib shahid we wadagen unave gotuga Islam deenuge difauga hanguramako Ja'far ibn Abi Talib hanguram korawam daniko dida hippawagen waniko ekaleeg faanuge kana burikollevuni efahoga ekaleeg faanu waatun dida hippamum ekaleeg faanuge baavesmi burikollevuni efahoga ekaleeg faanuge deyatum baaki im bayakun edida hippawagen hunnawaniko ekaleeg faanan hamala devi ekaleeg faanu shahid kollevuni ade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekaleeg faanu feni wadagen fawani ekaleeg faanuge de appuluge badaluga de fiyafulu libi wadagen fawatan ade kommeka sekaleeg faanu mu'ta hanguramaga shahid kollevuma fahoga ekaleeg faanuge abikamalun Asma bint Umays radiyallahu anhu huwa fe wadagen fawani ade Sahaabee bekalunge ade no ekiyen anhin kambalaku huwa fe wefawa eruga ekambalun du kollume algonme miyadu deke henne no ebekalun deki wadagen wani kiye nihaku huwa fe vejje kamuga waanama ebekalun du kolla fe nubahattawa kommekas Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu e mativeri sahabiya ya kaawni ballawagen fawani Asma bint Umays radiyallahu anha kaawni ballawagen ekamanaage kiba ekaleeg faana dibwadagen fawa darikalen ei Muhammadh ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma ade adis Asma bint Umays radiyallahu anha algonme balala kamuga waanama ekamanaaki ei etabbawaru mativeri bekalunaka kaawni ballawagen fawa mativeri sahabiya ekamana kaawni ballawagen fawe algonme kurimi denne fadame furtamanun Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu efaoga ekamana kaawni ballawagen fawani Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu adi efaoga ekamana Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu avaharuma faoga ekamana kaawni ballawagen fawani Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ekaleeg faanaki ei muslimunge timwana khalifa adi efaoga Uthman radiyallahu anhu shahid kollema faoga ekamana kaawni ballawagen fawani Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ekaleeg faanaki ei muslimunge hatarwana khalifa ekatun ekamanaage hayatuga mevani muslimunge khalifa inge teren tin Khaleefaainna kaawni ballawagen fa algon men taarikh balala afkam gawanama mifada anhin kabalaku waram madur noniya algon men taarikhum fenigen nodane ade Umar ibn Abdul Aziz ge abikabalun Fatima bint Abdul Malik fiyawa algon men mifada mativeri anhin kabalun waram madur noniya taarikhuga fenigen nodane